chibai ule me ni som le panni ania Israel in Gaza strip an la bei zui zela hel huai tu panga zet an thatta a mi som thumin an thi pha to ani tungkar thole ni zinga tanga Israeli Defense Forces le Shin Bet Agency ten Operation Seal and Arrow ti code name manga Gaza strip a Palestinian Islamic Jihad helte then faina an tho chu alakal zela ni zandar kuwa thleng khan Palestinian civil somthum le Israeli civil mi pakhat kumsom sari in an thi pha to ani Egypt malak na a Cairo khopuya in ka hai rot na le boruak ti dai tura in biak na chu ala hlo tinglo UN US le EU ram te chuan civilian thi na demin in ka hai nei thuaya buaina na sa jok athen zel lo nan boruak ti dai turin an nge na US chuan Israel chu mani inveng turin dikna anei ati EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Gaza atanga Israel ram ka na le Israel sipaiten Gaza an beina anti top thuai turani in ka hai siam vata trul ati US State Department thu puang tu Vedan Patel chuan Palestinian mi pui tele poi soilo thina chuan rilru a chunna ani tin Israel thilti danero adem thu achak chuak lova Washington chuan Paul pani te chu mi pui torna thlen thei zonga chelo turin kan duin kan be seyani ati German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan thisen in chuaton na chu ti top wat turani ati ve bokani Gaza strip atanga Palestinian hell ho chuan ni lai ni atangin Israel chu rocket mortar zariat pathumin an kap to a poi a khoi main rocket za som kuwa panga chu ka tha kan ni zaruk som nin Israel ram chung a thleng mana Israel chuan Iron Dome missile defense system in za som sari pakwa zet borua ka alo kap dar mana ma se rocket train khatero in mun poimo le in train khat adeng chia a Israeli pakhat thin liam pasari anom pa ani Middle East Media Research Institute chuan nimina Islamic Jihad thoten rocket an kap lai tha video an tlang zarani Israel indo thona somli rual zet chuan Gaza chipami puizinga tran mun kho a chachin Palestinian Islamic Jihad ruai tu te tha tumin an beani Palestinian Islamic Jihad PIJ te chuan thole ni tu ka an ho tulok pathum le an nu pui fanau te ka hlum an ni nuwa nimina Israel sipaiten an huai tu poimo Ahmed Abu Deka deputy of Aliga chu achen na building bom chia in an ka phlum vele ni in an soi Ahmed Abu Deka hi rocket le mortar manga Israel ram ka na tura ho tu le thupe tu ber ti ani Israel sipaite hian Gaza strip hi missile mangin mun tumbi target zasom kwale pakhat an kap ti an soi Popular Front for the Liberation of Palestinian Health chuan an sipai pali in nunna an chan to ni in an puang ani Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan atulang zelin kan mi puite veng him turin kan che zelang in buat saina akal me kani alati tadeu dewa Islamic Jihad helte hian Israel ne na in ka hai nei an phut tel zinga an huai tu ka phlum zel lo turin nan tia Israel hian kan ramle namle mi puite ti na tum tu te chu then faisal kan tum antivesia in ka hai ceasefire nei tura in biak na in omzia anei theiri lawani Islamic Jihad palai Mohammed al-Hindi chuan Egypt intelligence official te huain Cairo khopui alu tani Islamic Jihad Pol chak nilovin Gaza strip pathu nei tu te hi Hamas Pol nen an nia Israel le US chuan firfiak terrorist pola an puang ve ve ani France 24 News chuan nikum August thlaringot khan Palestinian somli le pakwa tha an nia Israeli thianom lo ati Gaza strip lama chok nilovin West Bank ka po Israeli security forces ten firfiak a chechin vai ma in beipui an chua mek bok
AFP News chuan right wing Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Juda durum pol Orthodox honen sarkar thar an siam nuwa buaina hi achuak tharin boruak antilumin antitang zualani ati Times of Israel chuan Palestinian Islamic Jihad helte rocket ka wanga Israeli thi hi Rehovot khua a ni in he khua hi Israeli Military Home Front Command Chief Rafi Milo chuan atlo ngala Home Front Command kai suaina thupek chua zom that lo wangin bombshell tara nilovin tilda khomna storage sa ni in rocketin adeng fu ni in an soi chot ni give Regional Council huam chunga Peter Kumsomriat le panhiau upa po bom siperin aliam bok Eskol Regional Council huam chunga ramdang mi kumsom thuma upa Israel rama in lo pa chuan liam atuar boka Soroka Medical Center Bir Sheba and Colony Sridot khua rocket pathum tla in building adeng chanwala thile liamero anomlo ni thum chung leka Israeli le Palestinian inkara in beina wangin Palestinian somthum thito in liam somkua pasari anom manto a an buaina hi ti top thuayani lo chuan India rama Manipur state a meitei le zofa te inkar boruak ang main nunna chan le liam tuar an pun chho zel rinani Israeli official pakhat chuan Islamic Jihad ten rocket le mortar manga Israel ram an ka chung chu in ka hai nei thei ani lowang chan let zel an niang in biak na chu mei puinen ani ang tin the Times of Israel ril the Mujahideen Brigade in ti Polian vaklo Mediterranean Sea tuipui kamlama rorel tu tele Hamas ho te chuan suja jia mun Gaza khopui bula kan sipai pani ka luman nia anni pani hi Israel ram rocketa kap tu te annia midang pani point liaman tuar ante Palestinian Islamic Jihad fuai tu pani ka lum le te hi Gaza chimlam bani suhila khua al sijaya mun khan ionis khobula ania Islamic Jihad Rocket Forces ho tu te anni Mohammed Abu Deka le Ali Gali ka hlum na hi Islamic Jihad ho te chuan Zionist midoi jepte thilti ania khubala kaniang anti IDF Southern Command ho tu Major General Eliezer Tolidona chuan Islamic Jihad helte chu bitumin beichun zom zel aniang ati nimina Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan David Sling Davida Virvom Air Defense System mun puitlo in Gaza muna Islamic Jihad missile da na le anzung kai na te chu kan bein tukin zinga Islamic Jihad ho tu pa le atha chang dol tu kan da tha a an lo soi fo to angin tu po Israel ram le akhua le tuiti na tum tu te chu an lu chunga mei pui chepin an luwa thisen a chuak zelang an ma ni ai o tu tenen ati ani to le ni jing khan Israel sipai ta chuan Islamic Jihad helfuai tulok pathum Jihad al Ghanam Khalil al Batini le Tariq is al din ta chu an nupui fanau tenen an chen na building bom chilin an lo da tha to a mi somin an thi pha ani etianga an ho tu poimo te tha an ni vele Joint Room of the Palestinian Resistance Faction in ti te chuan nasa zokin Israel ram chu Iran siam rocket le mortar mangin an kap zui ta chiam mayani IDF thupuang tu Lieutenant Colonel Richard Hertzchuan an ramle nam mi pui ta veng him turin eng po kan tiang thamuang taka kan khole tuite omna turin kan beizel donani ati Al Jazeera News chuan Gaza chipa hian Palestinian maktaduai million ni le point ni an chenga square kilometer zathum somruk panga le ka zaw adung mel somni panga kilometer somli pakhat awang mel ru kilometer somania kumsang hi pasaria tangin tuipui boruak le leilama Israel chuan a hual bet blockade vek kani ati Gaza chipa cheng damlo zanhi somkua pani chu Gaza muna medical and call na an nei lawa then khat chu kan sar te ni in
thi le dam kara cheng tak meu an nia West Bank lama in kolpo an phallo ni in Giza Legal Center for Freedom of Movement chuan thu chua an siam Giza Paul nilo Adala Physician for Human Rights Israel le Al Mezan Paul te chuan Israel thu nei tu te chu ramri Beit Hanun crossing point hong turin an phu tani tutange Palestinian Islamic Jihad PIJ ho tu te chu kumsang khazakwa somriat pakhat khan Palestinian zirlai le Egypt Muslim Brotherhood te chuan Cairo Egypt rama Palestinian ram thar beisain West Bank le Gaza Strip le Israel miten anlua occupied sakramte chulet antuma wangin andina kumsang khazakwa somsari pakwa Iran Revolution borua khrin chuani Iran hoten ral thuam le sumin antran puya mase an manrua le thil nei ta chu tual cherde uvekani Gaza Strip mun pui nein Jenin khwa West Bank ate Lebanon le Syria rama te omin Iran official tene indora in bepop prenga soi thinan ni tuna PIJ ta chuan General Secretary Zaid al-Nakhala nein kumsang hi som pariata tangin Palestinian Islamic Jihad Paul hi afuai tanani kumsang khazakwa somnga pathuma al-Nakhala hi Gaza Strip lo piangin sa khazakwa somriat pahia tangin PIJ chet na ranga atel chhautanani Israel chuan PIJ ho tu te tam tak hi alo that to a Paul din tupa ber Fathi Sakaki Rafa khua doctor chu kumsang khazakwa somkwa panga khan Malta Israeli spy Mossad agent tenan ka plumani nikuma an ho tu poimo Lalet Mansour le Taishir al-Jabari te chu Israeli ten air strike in Rafah khua an lo ka plum to bok PIJ ho tu te chu tha fo ni ma se arhal bokin an thak thin an lo ti angin ruai tu thar mi dang ten an ron thak zelani Israel kan Polian le chak tak ni lo ma se an khua le tuite ti na tung tu te chu an poi khoi na sat zual ma a tha da that zelan du ani ber Israeli Army Chief ayo at hupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan kan thil tum le din na kan chianga minti na tung tu te chu na sazokin beile zelan niang kan ban sei tak chuan fiak te chu khoi muna po anom muna tanga phi chua zel kan tumani ati hetianga Israel chet na hi soisel tu le thlop tu anom zela Human Rights than khat chuan Israel chet dan leiluak ti in andem thina Hamas polain Islamic Jihad te hi ante zoka mase Gaza Strip lama Palestinian thunun tu pol poimo tak tharum ban thre lawa an tamtana zelen na sual tuwa anin ngai thinani than khat chuan Israel le Palestinian inkara remna siam du lo tu angin an soi thin bok Israel beiturin Hamas Poland hian sam in phial zom tlatan nia sui tak angin antang dun het tlat thinani PIJ hian ral thuam hum le pa taka setur chi Lions Den ti te kumsang khazakwa som ko pahnia din Algat Brigade ti te nein achangin Hamas Pol Tel Lavin anmal be thin bok khovelin firfiak Pol ti in koma se anni chuan Palestinian nam pasal thale zalen na sual tu te tia invuain anin ko ve tlatani ethumin bua sai sak tu hi pusi tilar inomani